kutshelisa ibopho mangasukhuluma nethi lonke ebusuku usho kanye nami uthi makabongwe uNkulunkulu ngesipho sakhe akhulume kimi. Wonderful Jesus. Jesus, hallelujah.
kubalulekile. Noma inesekhaya la, noma ngaba inesebandleni, noma ngaba inesemphakathini, kodwa nasi sifuna ukuthula, sifuna ukuthula, sithi ukuthula, sithi ukuthula, sithi ukuthula, sithi ukuthula. Ukuthi uyaphila uvela phezulu uphezulu kakhulu ukuthi ungomdala ubuneyinsuku ukuthi u-alpha ukuthi u-omega bekumele kubonakala. Let's begin again,